Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Diyo liwayan ti agaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulong yo, tadagitoy ti daton apakaragsakan ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Michelle, umaykan, ag-internet tan. Ada signal mo? Adda, kita mo, nagpigsa. Ha? Makin signal dita. Jay baklang ag-boarding dita baba. Ay, imbag man tawan password na. Wan, iso nga umaykan. O sige nga Rod, ipapasta ti ag-internet. Hoy! Nakatagtagari kayo dito nga to! Kasla kay lasino akapipintasan? Pare, apay nga gungungot ka. Ay. Bigbigat. Ay na, si kagayang pogi. Ako sana nga gungungat. Marurudak la ka na kita doon ang babae nga gigyan dito nga to, ta nakatagtagari da. Hoy! Ay! Di ka nagungot akasta. Bayam, ta ibaga kadakwada saan daan na tagari. Imbagtada ka, pogi. Julius, pare. Ay, excuse me. Julie. Ha? Julie? Okay, Julie no iso. Mabalin ka diti. Makikunak iti internet mo? Ay, katuwan mabalin lata. Basta si ka, pogi. Ada password mo? Ay, Jack inikan. Dua talangwat nga agusar. Thank you, Welcome, pogi. Di kagdanag. Tama panak dita nga to. Bagbagak dagiti babae nga agnanaed dita. Taman ida. Wan, aramidan para kanya. Siya kumati mapan mangungat kadagita. Ang amjak kaya ti ma-stress. Maperdi na ti beauty. Hello? Si ka Jay border dita baba, saan ay ha? Wen, Marlon tinagan ko. Adala ko maibagak. Anya data? Saan kayo kanuuna na tagari ko na ni Julie? Julie? Michelle! Ada ka diya mamungagnagan iti Julie dito'y boarding house? Awan mat. Ni, asino nga data Julie? Ay, nakay si stricto matan. Kunamlan, asino? Diyan ngay border dita baba. Dita sirok yo. Tay kaabay ti boarding house ko. Ay, Jay bakla? Ni Julius day Jay. Isumod laeng. Anya timbaga na? Saan kayo kano na tagari? Nakarkaron to pa nakatagtagari. No ikuyog na dagiti barkada na dita. Agiinom da. Saan ka di, Michelle? Correct. Iso nga ibagam iti dayjay abakla. Ta sana kundi strikto. Uray mat iso, nakatagtagari. O sige, tayo bagak day takan ko na. Marlon, mabit man lang. Apay. Ako, saan mo gaya man nga ibagbaga dagiti imbagakkan ka? Amangan no agungat, katguraan na kami. Amangan no idupon nan ti internet na. Makin internet kayo matkan ko na? Wan, awan mat ngamin ti pag-load me. Ore sakmat. Maki wifi kan ko na. Ay kat, agpapada tayo mat kayam. Michelle, anya tararamidam? Agsasound tripak apay aya. Uy, pakapsutom ta music mo. Agungat jay bakla di ta baba. Kasta ka di? Aday ta, inidap kon. Kaya't mo ka di nga umay na taungtan. Marurudak di tabakla. Apaaksan. Dua bulan day ta binayadak arenta ti boarding house ko, auntie. Wen nga Rod, bilbilangak ana imbag. Ay, awan ti border mo makapagbayad kang kay ti kasta. Siyaklaan. Wen tada nga min trabaho. Dakal ti sweldo kay call center. Ngamoy na, diya kung makapagtrabaho itinasayaat. Gapo ta saan na ka makaturturog. Gapo ka nagiti babay, di nga to.
Awanan at ipagbayad ko no kasta. Sino dagiti dakdakamatem a babae? Diyan ka mo tinagdaganda. Dagiti nga gigan iti nga to. Iso abagbagaan nyo man ida. Tani nakatagtagarida. Diyak makaturturo. Sige. Bayam tabagbagaak ida. Rumbang laang. Nasapak nga agbaybayad. Diyak mo't makainan na anasaya dito'y boarding ko. Sige. Kitaag to ida. Ay na, basta ungtam idan, anti. Saan mo abagbagaan? O di kat ungtam. Yes, auntie? Ay na. Tapno amoyo, babalasang. Irik-reklamo da kayo ni Julius. Ha? Inreklamo na kami di bakla di tababa, auntie? Wen, nakatagtagari kayo kano. Iso asaan na makainan na. Nida, umay ka man ditoy. Sikat yung magisarita ka ni auntie. Auntie, saan kami pa makabayad iti abang mi? Saan pa asimmang puti allowance mi? Saan na bale? Umay ko lang ibaga, asaan kayo anatagari. Tasaan kano ang makainan na ni Julius. Inreklamo na takano di bakla di tababa. Anya? Naglaing mo nga agreklamo? Kat isuti ka na yun ang mga yab kadagiti barkada na dita. Agiinom da, kalpasan na, agkakatawa da. Nakarkaro da pa'y na tagari, auntie. Wen, ang adada iti baba. Da kayo, ado ti maperhuisyo a borders. Tada kayo dito yung nato. Sige, auntie. Ibagam asaan kamintun ang nangalawngaw. Sige. Inakon, wen gayam. Oh, apay, auntie. Agbayad kayon ton itiren tayo, Wan, auntie. Basta sumangput allowance mi. Julius. Julie. Hello, Pogi. Umay ka ikan itisdaan. Dahito yung, sisig. Kasla na imos Apag iso, sa anak pa yanangan. Ay na, gaputa Pogi ka na singpat ka. Ikang ka itisidang. Agyaman na ka. Ay, wen. Kumusta di internet connection mo, Mayat. Thank you, Ay, welcome. Nagpartak nga rod. Oray no, makiararamat dagiti do ababay di tangato. Anya? Dagiti natatagari ababay nga agnana di tangato. Makin internet da? Wen, iso mo ti kunada. Ay, jak mapalabas da ito ay. Paikak iti password ti internet. Jak kahit na makiusar da kita? Julie, itad mo to kanyak ti password Wen basta si ka, Pogi. Nida, apay nga sanak matan ang makapag-internet. Uray siyak nga rod, Michelle. Ay, sapay nagado ti assignment ko. Apay nga ta. Saan mo ta nagtuto tapno kumapsot ti signal? Sapay awan ti pagbayad ko ang mapanag-internet. Agpadatan awan to pa'y pagbayad ko dito boarding house. Anyamatan, rabrabi, adda umay abisita. Ay, saan mo aluklukatan? Ang mga nagtatakaw dayta. Saan nga agtuktok nagtatakaw? Si Kamot. Anya, makapag-internet kayo pa? Ha? Ay na, saan kayo na makapag-internet? Gugunayo. Naglukon. Ay na, imbaga akong kadagiti do ababae dyan nga to. Asaan dan ang makapag-internet? Kasi damot niya rod At pakabit da No kasta, duwa talangan ni Agos usar iti internet mo? Wen mabalin ka nga ag-download. Iti oran niya kayat mong i-download. Thank you Julie. No problem. Basta si ka, Pogi. Marlon gayam tinagan ko. Saan na Pogi? Pogi latan, tamas bagay mo. Anya mo day ta Marlon. Panglakay anagan. Oy, basta No, bilang ta sukatam ti password ti internet mo. Ibagam kanyak Wen, isulat ti password ko Julie Pintach. Ay na,
Malabsak man ang lagi ito lalakay ang nagpapangit dito junction. Ay na, magnakalat ka, Julie. Apay? Kunam lang asino ka? Nagalas ka tiropa na daytuyan. Patiropa na, kontrabida. Di nakpay binaybayadan, No, apay kumabayadan ka? Na. Ket no pinagbagkat nak iti gargaret mau, iti makar ka dita boarding house mau. Sika, tay nagbagkat iti gamit ko idi. Ketuan. Inurure ka lumabas dito, tasingiran ka. Nang tayo dakmat iti 100. Ay, kurang da jay. Mabainak lang amin nga agreklamo ide ka. Naglisi ka man iti pagnaak, taagawid ako ang tani rabiin. Agbayad ka, wano saan? Ay na, saan? Nambarak ko ma? Binayadan ka lang aruden. Kasta gayam Kakadwa, magtitinalungan tayo man dito abakla. Anyay! Ay, kanda kayo di pagnak mapitap. Sige, dalugan na pagnaram. Ay, hindi nagpatayan! Pangasyo! Nida, umay kan Nasipngutan, akason tandag iti bilagta. Ay, maturog ako man. Umay kakit din. Ay, Sapay nagsipngat dito agdan. Anyamot ng tilandlay dita. Di na pa'y paikan mo't iti silaw dito eh. Tulong mandak. Ha? Anay, Nida, nangag mo day, Jay? anay ko. Anya day, Jay? Tulong mandak. Ala, Day, Jay, oo. Anay. api nga ta. Ala, Jay, bakla. Agkarkaradap nga umasidag. Umay ka, asit ganta. sige. Anay ko, tulong mandak. Nabartak samot. Sana ka na, Bartek. Binugbugdak. Tulungan dak. Michelle, mapantan iji nga to. Ha? Saan ta atulungan? Apay atulungan ta. Nakaimimot to pa'y. Di na ito ti password ti internet na. Intan, Tulungan dak. Anay, mataya ko. Nida, matay ka nun. Ang dardara ti ropa na o. Anya ti aramidon ta. Tuktukin niyo man day tabangir ako arto. Tiyayan ni Pogi. Tuktukan ta ka no. Mabitlain. Oh, apay. Jay, bakla gayam mo. Dinanog da ka no. Gayim ko aya day jay. Ha? Saan mo atulungan? Makamoy tibiyag na. Sige. Hinrikap na terida. Michelle, awan mo't puot ni Baklan. Hala, itaraytan iti ospital. Sige, magkatantan. O sige. Anya tinapasamak iti rabii. Apay nga awan ni Julie iti boarding house na. Ay na, auntie. Kinursunada da. Dinanog da. Iso akadardara ang nagawid. Kan agkakapsut. Anya? Intaray min akan ni Nida iti ospital. Oh, nabaulan nyo nga intaray iti ospital? Idi saan mi mabagkat. Inguyod-guyod min Kasta ka di. Agyaman na kada kayo. Taadalat na pa nangisakit yu iti kadwayo. Kat, kumusta ni Julie? Nasayaat mo tan, auntie. Ni Nida pa lang ti agbantay kan kwa na iti ospital. Tawan pa'y mo ti kabagyan na ama kaumay. Naperdi antibiotic. Mabayin ako na rumwan no kastoy lang. Ay na, agyaman kakit di at nabiyag ka pa'y. Da kayong samad, di agborbording iji nga to. Iji second floor. Wen, jay makin internet idi. Ay na, diyak mo tinadamdamag tinagnagan nyo. Siyak ni Nida. Anay ko. Michelle mo't tinagan jay kadwak. Siyak nga, amamudak. Julius tinagan mo, saan ka di? Wen, alias Julie. Ada ka din kabagyam nga umay agbantay kan ka dito ospital? Umay ka no ni manang ko. Thank you, Anida. Tatinulungan dak. Malakip mo pa'y tinapasama kiti rabi eh? Ti pa nang pagkatyo kanya. Ngayon lugan dak iti taxi. Wen. Pasensya kan Ay na, sakit di ati rumba nga dumawat kada kayo iti pasensya. Taapay mat.
Amo ka saan nasaya ati panakilangin ko kada kayo. Naungetak. Ang jakla pagarupan, adag iti tattao nga ong-ongtak. Iso dapat iti makatulong kanya. Iso thank you Awan day Giant, bye-bye amon. Ited ko ti password sa internet. Pintouch Julie. Sino katakon? Tapno sana na makausar day dyan, Marlon. Datayo langin at talo ti aggagayem. Ti panagtitinulong, ipaay na tinasaya at apanaglalangan, wenno panagkakadwa. Tumulong ka, tadumtengto matigundaway, amasupapakan ka. Peno papagayam, ditan tinagibusan, ti maisapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.